daho watese uzagiye mu ijuru wowe uri Imana se umwami wacu Yesu Kristo turagushimiye cyane mu buzima bwacu nyagora ku ngoma kubwiyi ngabirano y'ubuzima twebwe abana bawe dufise turi ku munsi wa 25 muri uku kwezi kwa kabiri mwaka wa 2026 no munsi ugira 56 muri uyu mwaka ugizwe n'iminsi 365 ndakuzamuriye icyubahiro kuko niwe wabishizemo uruhara n'ubushake bwawe kuba dufise uyu mwuka w'abazima kandi nibwo ubutunzi buri hejuru y'ubundi butunzi bwose witekanya guhora ku ngoma turi kuri iki gicaniro cy'inava cyo ubwoko bwawe iki gicaniro dukura ku butabazi bwawe dukeneye muri isi y'abazima kugira ngo dushobore kubaho turambye turoraniwe kandi twuzuye nawe kubw'ijambo ryawe no kubw'ububasha bwa mutima wa mwiranda akorera muri twebwe ubwoko bwawe kugira ngo dushobore kwemerwa kuri iki gicaniro cy'inava cya saa sita z'ijoro twibutse amarangamutima yacu ko turi mu izamu ryo hagati ya saa sita na saa cyenda tuje kwakira isezerano rishasha kandi ry'ubutabazi mukama reka tubaze ducishe bugufi imitima yacu imibiri yo ishoboye kwiyorobeka ikabikora itabikoze ikabikora ihengamiye iburyo cyane ibubavu ariko amarangamutima yacu niwe ushoboye kuyakontorora turasabye imbabazi ku ntege nke zacu turasabye imbabazi kuri buri kintu kimwe cyose tubona nk'ukuri tukacirengagiza kubwikorana umutima utunganye turagusabye ikigongwe ku byo duhuzagirikamwo tutazi kandi tutanashaka kumenya kuko itegeko ryawe riba kure y'amarangamutima yacu tugirira ikigongwe dutandukanye n'ingaruka mbi zose zokomoka ku ntege nke zacu tugirira ikigongwe udutandukanye n'ingaruka mbi zose zokomoka mu gisokuru tuvukamo cyangwa isokuru kivukamo abo twahuje amarangamutima turaciye bugufi ngo amaraso menda Yesu Kristo ateze rwose kugira ngo uyu mubavu wacu mota neza uwakire nyagora ku ngoma ugere mu mazuru yaweze ugarukane ibisubizo bishingiye ku bibazo bigundaniye mu marangamutima yacu amaraso ya Kristo natweze rwose yeze ingingo zacu kugira ngo akangonongono kose umubabaro wose ubugwayi bwose igisuzuguro cyose umunaniro wose tubikugwe ko mu izina ry'umwami wacu mukiza wacu n'umucunguzi w'ubuzima bwacu amaraso menda Yesu Kristo natserora amarangamutima yacu dushira ubwoba dushira agahinda tugira amahoro ayo maraso natserore inda zacu zitabyara zibyare atserora imigongo yacu idakomeye ikomere atserora amagufa yacu adakomeye akomere atserora imitsi yacu yizibyizibuke atserore ubwonko bwacu ahari hari gusempera haje ubudahangarwa ahari hari icaniro haje igikundiro mu izina rya Yesu Kristo ukama umva gusenga kwanje ukama umva gutakamba kwanje ndabizi ko abatsindiye kuri iki gicaniro bafise imitwaro itandukanye harimo abakobwa bafise imitwaro yo kuronka ingo zibarose kuko urazifise namba hari umukobwa gupfukamiye kuri iki gicaniro urafise n'umuhungu upfukamiye mu kuboko kukubavu hariho n'umusore apfukamiye mu kuboko kukuryo ariko aragutakambira gusaba umukobwa atazomunaniza mu muroso uzoba ukoze kugira ngo cya gicaniro gishingiye ku muryango mwiranda tugihabwe mu izina ryawe Yesu Kristo mukama ariko baragutakambira
bashingiye ku madeni bagendana, ku mibabaro bagendana, ku bukene bagendana, ku bisuzuguro bagendana. Uri Imana gushobora byose, ibyangiritse byose ushoboye kubisubiza ubuzima. Ndakwinginze nyagora ku ngoma. Ngiki gicaniro cya mbere ducanye muri iyi minsi 21, tujya kugupfukamira kugusenga kuko ninaza ugahayagiza kugira ngo tugushimire kubw'iki gicaniro cy'intavo twubake cyo muri umuvukano wa studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Tukuvugira amazina kuko wakiduhaye mu gihe cya nyacyo, none imyaka 3 irasozere. Byumvikana ko igihe cy'uko duhagurutse ukadutungisha, igihe cy'uko duhagurutse ukatubohora, igihe cy'uko duhagurutse ukapfumbatisha ibiganza byacu, igihe cy'uko duhagurutse ukadukura mu maza duhangayikisha kuriya, kiriko kiragera. Niko Hosea bihano mu kigabane cya 6. None tuzamukanye amarangamutima yose. Wumva gusenga kwacu, iyi minsi tujya gupfukama tukuzaniye ingumba, tujya gupfukama tukuzaniye abavunaguritse, tujya gupfukama tukuzaniye abafite inguma z'umubiri n'iz'umutima, tujya gupfukama tukuzaniye abaheranye n'abaheraniwe, tujya gupfukama tukuzaniye abakora ntibasarure n'abashomeri, tujya gupfukama tukuzaniye abakobwa bashaka abagabo n'abagore bananijwe n'abagabo, tujya gupfukama tukuzaniye abagabo bashaka abasore bashaka abagore n'abagabo bananijwe n'abagore, tujye gupfukama tukuzaniye ababyeyi bananijwe n'urubyaro n'ababyeyi bashaka urubyaro, tujye gupfukama tukuzaniye abana bataramenya umuhamagaro wabo bagisengera mu kavuyo, ntibakagira inkurikizi mbi z'akavuyo ko wabaye ababyeyi babarera mu isi y'umwuka bahuze n'icyo babageneye kuba cyo, maze nimba bugura amarangamutima byo kubyakira. Ubarinde kubabara, ubarinde kononeka, ubarinde kononegwa, kandi ubahuze n'ubugombe bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ko iyi minsi 21 uzotwumvira, urakoze ko iyi minsi 21 uzodutabara, urakoze ko iyi minsi 21 uzoduha umugisha, kandi ngushimiye no kuri inzira ya 3 mutima wa mwendagira tuganiremo kuko ariyo duhuriramwo na wowe. Imana tubona tutarayibona, Imana tubonika turengera, Imana tubonika dutera iteka kandi kadutsetura mu makuba y'ubwoko bwose. Komeza uninahaze, komeza ushimagize, uzodukorera ibitangaza. Umuhigo kuri iki gicaniro uzodukorera ibitangaza. Abaza gushira umuhigo kuri iki gicaniro, isezerano kuri iki gicaniro, igisabo kuri iki gicaniro, Mwami Imana uzowumvire, uzobishure kugira ngo uwo munsi tuzobe dufise inaye zidasanzwe. N'indwi 2 hafi 3 zidusigaye ko turagusabye ngo uzidukore mu bitangaza kuko kumara umunsi umwe iwawe bisumba kumara imyaka 1000. Ndazi neza ko tuzohezagirwa, kandi ndagushimiye kuko wumvise ukwibutsa ukomotse mu mitima yacu, kandi gushimiye kuko utatwirengagiza ngo wamutwibuka. Abari ngaha mu Burundi, abari hafi n'abari kure, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa, n'abihebeye Imana ndetse abakozi b'Imana bose abari kuri iki gicaniro cyo muri uyu muvukano, ndagusabye bagirire ikintu gishasha hamwe bazovuga ngo Imana ngo yashize wanerekeye akarimbi ahakirutse, ahameze neza, ahatagira uburiganya, ahatagira agahinda, ahatagira umubabaro, kandi udutere iteka utumvire mu byo tugusaba, unagaragaze ko intsinzi yawe uri muri twebwe ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo nakira ibyiza byose muri twebwe ubwoko bwawe. Amen. Amina. Amen. Haleluya. Tugire Kristo. Muraho muraguwe neza. Esinema y'Imana yoba muri twebwe igwiriye rwose, igakorera mu buzima bwacu. Imana igahangana n'ibihangayikishije ubuzima bwacu. Imana igatera iteka imitima yacu, kandi igatsetura amarangamutima yacu, ikatubohora imigozi yose ikomoka ku basi n'umwansi, maze tugahabwa bwiza byose byagenewe abubaha Imana. Aha nkuko bisanzwe, ubundi murazi yuko igihe twinjiye mu masengesho turabibabwira. Dusanzwe cyane n'abakristo b'Akatolika, dusanzwe turi mu gihe cy'ikarema, kandi nibaza ko abakristo bose bemera Kristo. Ariko mu buryo budasanzwe Ecclesia Katolika irategekanya amafungo.
ngari amafungo itegekanya n'amafungo rusange bakubwira uzogira utwigoro uzoza n'agahuzu uzogira iki bakubwira mugabo nawe ukubwira ngo ntuzogire benshi bavuga ngo ureka kurya inyama ngo kuwa gatanu gusa nibyo nariko mbaza n'abakobwa banje sinzi ukuntu ubwenge bwa turunye ndavuga ntibugera rero bikaremarira kuza kurya inyama ego ibi bintu bigaragara Imana nibikibikontako mugabo yuri umukristo ni byiza ko gasembwa kose ukemvita none utanziriye urapfa urawe mbese ko biryoshye no kurya ikintu ukumbuye gusumba icyo wamako ni muzisonzesha nuko rero none rero iyi minsi 21 naretse kubikomunikakirika yuko bicaye bateza akavuyo twamatugira iminsi 21 kubera iki minsi 21 iyo uri mu masengesho yayo ubirangira uhawe imbabazi z'Imana zuzuye kandi bikarangira uhawe Imana igize ikweretse tubujya mwana wanje igari ko birakuba ko mu buzima nibi igituma narabiretse niki yacabaye kuri Daniel niyo mpamvu iki gihe twama dukoresha iminsi 21 dukoresha iminsi 21 dushingiye ku itariki umunsi ikiganiro cya mbere cyo muri studio restaurant Komera Kristo ni muzima umunsi Imana yacu yatangiye message byukuri ugiye kubyumva nuko gusa narabashingira naye ni Imana yabikoze kuko kuba urimo warabuka byuka ugasoma Bibiliya ukumva ushira kuri status arabwira ati ukumva ugashira muri group y'abantu ukumva kubwira ati uwo muntu yigije ijambo ry'Imana arahari arafise group arafise asengesheretse bagawe uyu nawe ati none kuyikreya bitwaye iki kandi nasabye Imana umuntu yaciye akreya link Imana izobe yaramworohereje umutima azoze ubundi akunda kuza mugabo bw'idini rirashobora kubicara abantu mwamaze kwicwa n'umwuka w'idini ku buryo akanyarinje gashobora kuzobatandukanya n'imigisha mwagenewe ndabizi ko byumva kandi nandiko savise oya ubundi idini ntirizokubati ngo wumve ko abantu bose bakwiye kuja mu idini ryawe cyane mavuga ni Yesu Kristo nawe ukavuga ngo Yesu Kristo ibyo bintu samahane ugomba ko abantu bose baza kuvuga ngo Yesu Kristo kuko nawe ugifise imibabaro ugifise agahinda kandi uvuga ngo Yesu Kristo so komeza umwe wese yikorera umusaraba wiwe mugande mu rugendo rugana Imana mukora iby'ubutungane bisike micecekere mubirekere bene vubuzi birizi urwanya ababari byasi bagaza bivuze ni anita none rero iminsi 21 mutinye muri bya 12 byanyu Irwane byo mwaturungikanye ku gicaniro cy'ubutabazi bw'Imana ku buzima bwacu tacacanye giteka nimutinye kongera gutanga imitwaro yanyu kuko Isaya avuga ngo yemwe abibutse Uwiteka ngo ntiburambirwe Imana itarangije guha amahoro nde Yerusalemu kandi ubu Yerusalemu ni capitale ni centre kandi capitale ni igihugu Yakobo yari igihugu ni kuvuga n'umutima wanje yavuga ngo isanduku y'umukama yazanye mu marembo ya Yerusalemu ngo Dawidi yubaka igisagara cya Yerusalemu ngo umwami w'Isalemu umwami w'amahoro no kuvuga ni umwami w'umutima wawe umaraga mutima yawe mwagumvise turayitangura y'imisi kandi nimuzorambirwe no kugira neza igihe kigeze Imana izobatabara izohebye mukeneye byose ndashatse kuvuga iki novuga uti muri iyi minsi 21 sitegeko kuyifunga yose ariko kandi nanuko buri kuruka igicano kuzobura n'umunsi novuga uti ndafunze amafungo yanyu ubundi amafungo ahera saa 6 z'ijoro akagira saa 12 mugabo ni byiza ko urwana n'ubuzima bwawe kuko saa 6 z'ijoro ariko bahorana gusa ejo bukeye bucuca kwikorera imizigo uvuga uti saa 12 imbere y'ukigera ndi capable gushaka gufungura ikintu kitarembera mushishito wanje cyane ntacyo fungura mugabo saa 6 zo muhinga nzorondera ikintu kiri secret kindamira kugira ngo mbandanye imirimo ko nivyo babwira amapfungo ngo imirimo mugabo nimugwaye nimba wonsa ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye
iyi minsi rero mwitegeko ari cy'umukama zokore ubuzima bwanyu gishasha tuyitangurira mu kwezi kwa kabiri tukayisozera mu kwezi kwa gatatu tuzoisezerana n'itariki 16 hanyuma kandi itariki 17 na 22 kumure dushaka kuzoca ku bitaro tukaraba abagwayi mugabo tuzosangira n'abakene tuzosangira bo ubundi umukene ni ukenye Imana tuvuze ngo aboro naho bibiri bivuga naho nyine nsanga kiremereye mugabo ngaha aha kuri hari studio restaurant kabera Christine muzima harimo abaze kogera niho tuzosangirira n'abandi urawe kazi ntituzokuga zoba ari ikimenyetso cy'urukundo n'isezerano twuze n'Imana ko ubutumwa buriko burashinga imizi mu mitima yacu mu gihugu cyacu no ku isi kandi kizoba ari ikimenyetso cy'uko Imana twishimiye hari ibintu bishashe igiye gukorera ubuzima bwacu nongere ndanababwire ko duhereye ejo no sigenekereza cya 25 kiretse ku munsi wa gatandatu no w'Imana ko ku munsi wa gatandatu mba ndiko ntegura ibiganiro byo kwiradiyo ukekwamo bo simba ndiko mbitegura ukundi ahubwo mba ndiko nshaka kubigirwako kubera kuwa Mungu mbyuka mu bindi kugira ngo studio nimunyotekwe igizwe n'abantu batandukanye ari abantu baba bikeneye hajya tuba turi mu gitondo baba bari mu ijoro abantu baba barikeneye baba bari mu bitaro bataja gusenga handi hari abantu baba bikeneye baba bari mu bihugu by'abarabu batarongera handi basengera kuri urubuga gusa w'ijambo ry'Imana niyo mpamvu cyane mbiteguye kugira ngo mwandi ku radio bakomeze nibanyotegwe cyane basanze none rero reka dufate ko ejo ni kwa kane kwa gatatu kwa gatanu guhera ku munsi wa mbere igenekerezo rya kabiri kubandanya kiretse kwa gatandatu no kwa Mungu kandi ku munsi nzakira umukristo atarenzo babaye benshi bibaye nibihe bazobaye nikuvuga rero umukristo tugomba kuhagera bundi bwakera nabibangiye harimo azotse kiretse muje muri umugwi imbagaririza hamwe mugabo ushaka ko tuganira umwe nzakira umwe ku munsi bisigwa ko ushobora kubaza uti nzoza umunsi runaka n'ubu ufise umunsi kwa mbere uravuga uti kwa mbere babije umwana twabwira imishe se kwa mbere après midi nzakira abantu kwa kabiri après midi nzakira abantu kwa gatatu après midi nzakira abantu kwa kane après midi mugabo kubera biba biri kumwe n'ibiganiro hari gihe umuntu aje nyuma sasa tutubona shitse saa 4 muri ico gihe biba bigoye ngene umwakira wakire n'ubundi cyego nakongira izamu rya saa 12 nganere mu byumva ko mu kazi muzokwandika bazobasubiza uzokwandike kuri rya nimero yerezwe na 61 bazobasubiza ariko iyo muzandika ko yose ko nta nimwe tudasoma uyu munsi message mwanditse usaba kubwiye ati hitamura ko rejo seke kwa mbere hazoba huzuye cya kwa kabiri ntuzoshakura nuko rero none rero giye kubandanya ku nzira ya gatatu twari tumaze imisi 2 duteguye itariki 23 twatanguye inzira nziza 8 ukwiye kugenderamo mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo ushobore kugera ku musozi ubonera ko Imana bitagusenya buri tinyigisho muzozi kurikirana inyigisho ya mbere yabaye kuri uwo munsi wa gatatu gerekezo rya 20 ku munsi wa mbere gerekezo rya 2023 kwezi kwa kabiri babaye inyigisho ndende ya kane yabaye ndende iya mbere twabonye kwicisha bugufi mwene Siraka 10:23 ya kabiri twayibonye ejo haheze ukwirinda ububisha n'ababisha namwe twabonye mwene Siraka 11:34 turanabona ukwikura ingwati kuri yengene kwitandukanya n'ububisha bundi kwikura ko ingati nayo tutagihagaze ko cyane ngo twagisozereye ko wisanga cyane mu migani ya Salomo 6 yaravuze ngo mwana wa jewe niyo wabera ingwati mugenzi wawe
ugakomera amashi umunyamahanga. Gukomera amashi umunyamahanga ni iki? Ni hajya uba basi novuga ngo ubura umunyantege hamwe ubuvuze ngo tugire ugire donc ugenda ukurikira niho bavuga ngo wakomeye amashi umunyamahanga. Ni kuvuga uba ufata ingingo udashingiye ku itegeko ryo witeka. Ibyo bintu ni bibi cyane cyane biriko bwicugwaruka rwacu. Ugasanga umwana w'umukobwa ari mu masengesho mugamu gusenga ko aravuga ati Mana uzomu umuhungu w'igifuwa kinini, umuhungu ashoye guterura ibyuma, wawe n'inzogwara kanyigwariza, umwanza ufatwa n'igishe akano. Ninde yagiye ko umugore afashwe n'igishe bashaka kumuterura bikemera? Abafise uburagamo. Eka naba ari umuntu ari muri ko abafise ikintu gishinga muri we nataconzi, azi ikintu gishinga muri we ndumudabu ndabagore bugabo ndacyotse. Abafise ikintu gishinga muri we ku buryo bw'uko kimusunga imbaraga, kimutumye kunama, kimufashe guciga igiti, kimufashe kugirana. Abantu barakeza baja kubyara muzobabaza, basigara n'imvune nibo bazibyara. Sivyo ko atagitereko cyabo cy'uko cyo gituma abagabo benshi bahunga abagore ariko sugwamo baba hoya Gabiri avuga mu 14 ntumubabarutse ujana mu munezero. Ni kuvuga rero ikintu kiba nikiki ngo aje usanga undi nawe yitwe ngo n'umukristo gose w'indani ntashobora gukonta ku buzima bwa none, akonta kubishingiye ku marangamutima yiwe, ugasanga nanije ubuzima bwiwe, ananije n'ikirere kiwe ku buryo atazigera ahura no muhungu ayumva ko yo kwikorera ubuzima bwiwe. Reka kubana n'umuntu no kumwikorera ndabarahi rero ngo amuze dati yari karigisha ngo aravuga ngo ugomba gukurikira Yesu ngo ntiyakiri umusaraba w'umuhangayikishije ngo awiremeke ku bitugu wamukurikira. Ngo mugabo ararera ngubuza mice umugore we ngo nzone umugabo arahagurutse arasobotse nako bisenga batakunza guhaguruka, arahagurutse arasobotse bagenda tora umugore we yicara kati pati nguje wana agenda muzanye ni mu ndebe kuko sinashaka kumwiremeka yenye nashaka kunaho kunyemera kure ku bitugu cyane. Naho ndi musaraba afishe umuntu musangiye icyuyu, umuntu musangiye amaraso, musangiye amate, musangiye buri kintu kimwe cyose. Ugasanga nyene ikirere cyanyu kirananiwe, kirere cyanyu kimeze nk'ikirere cya Kristo ari Getsemani imbere ko abamarika bamukorera. Imitsi yaratobotse ngo amaraso ava mu gihimbi natagira kwanza umubiri wose ufise intoboro burya nuko zitaboneka ni hose hava amaraso hata umukomerekeje hata umucumise. Iyo rero wakomeye amashini bisaro mavutse umunyamahanga uba mu buzima butazokubyarira umusaruro, ukabura gihanu, ukabura gitabara, ugahora winaniza wengenaniza n'ikirere cyane. Ubu rero abana bubu ugwaruka bw'ubu ndetse n'ababyeyi bubu mukwiye gutahura ikintu kijyanye n'ikirere, kuko ikirere niyo ntandaro y'ibintu byose. Isi y'ibitagaragara niyo ibyara isi bigaragara. Mu isi y'ibitagaragara nuvuga uti ndumutunzi oringate utishwa n'icaha ubizorangira utunze, nuvuga uti ndahiriwe bizorangira uhiriwe, nuvuga kandi ndagomana yaje noneho biri bugende gute bizorangira ariko baye kuko nyine Shetani ntizoshobora kuguterana n'ikintu gitandukanye n'icyo Uwiteka yageneye ubwoko bw'Imana. Yashingiye umwizo shingira nawe, yahaye kubyara umuti wakubyara nawe. Mugabo arakomeye amashi umunyamahanga niko Salomo avuze icyo nigikunda, kuko buri ngwatsi y'ikindi kintu, buri inkone y'ikindi kintu. Ugategwa n'amajambo y'akanwa kawe kuvuga amajambo adakenewe. Mu byo tugiye kwisonzesha harimo amajambo menshi, mu byo tugiye kwisonzesha harimo amajambo adafise akamaro. Hari abatuyabwira bakayinyura n'itiro rikabafata, kandi uri kubwira wenyene itiro rikamufata, ugasigara uricuza uti mbako icyo ndiko ndamuhari ubutunzi. Arasinzirijwe niki? Arasinzirijwe niki? Jenije ntazi kwigirisha iyo sinzira itira rimfashe no mu mvurira ko bitangako basinziriye. Nigeze kubona umunyeshuri wo mu 13 gute ino mara ya gatatu, hari ukuntu naruha cyane najya muri wanje nkakira imitwaro, abo muri fraternité iki berchere, abo muri adahashete, abo muri muvuma Maria Riki hose ugasangiye nagera mu ikaye nkagenda kwiga.
ngenda kwigira ahantu hirya chapelle hani akagundu k'igitokani nyene bari bateye mu mashurwe kameze y'igitoki nuko abize muri nefu baca bahuma hagati ya laboratoire na chapelle ndasinzira imvura irakubita burira erezimaka icure gari bite confiance nabwo abagajeze bavuga njana ku radio nawe nsoga aja gutanga ibiganiro nahita ndasinyisha muri salle gusa nasinyisha ko ngiye hanze ngagenda mu batamakazi kucera ugitamo ngagenda kuri radio Marinya nyara banase ikiganiro cyavuga ngo gwaruka garuka ku mukamo kandi nasabye baza kwisubize kuri radio Marinya ko nitwe twagitanguje ubundi ari muri communauté de Manuel communauté namufata n'ibyogo ubundi ari hanze gumegari mumwe yubatse umudaba ariko cyane abakigira cyane ari jewe n'uri muri communauté de Manuel nukuvuga rero ugafatwa n'amajambo y'akanwa kawe hari gihe amajambo tuvuga atutsikamira atubera fardo atubera umuzigo ugasanga tuvuga amajambo adakenewe kandi tugashiramo imbaraga nyinshi iki ni igihe cy'uko twiga kuvuga tukavuga ibikenewe iki ni igihe cy'uko twiga kuvuga tukavuga ibifise akamaro iki ni igihe cy'uko twiga kuvuga tukavuga ibidahangayikisha amarangamutima yacu Imana rero kugira inama y'icyo wocukora ngurakora gutyo rero mwana wanje uheze wibohore igihe izoba waguye mu minwe ya mugenza ugende wicishe bugufi uzigirize mugenza nuitira amaso yawe cyangwa gahengwe ibigohe byawe wibohore nk'ingeregere mu minwe y'umuhiga cyangwa nk'inyoni mu minwe y'umugirani y'umutesi wibohore nk'ingeregere mu minwe y'umuhiga ngo wibohore nk'ingeregere mu minwe y'umuhiga turaje kwibohoza mu izina rya Yesu Kristo reka twibohoreze muri iyi nzira ya gatatu ivuga kwisigira Imana iya mbere ni kwicisha bugufi iya kabiri kwirinda ububisha n'ababisha cyo kimwe no kugirana no kwikura k'ingwate iya gatatu rero ni kwisigira Imana iri jambo kwisigira Imana Papa Clever arabiririmbye n'umukenyezi we Dorcas yaravuze ngo mananduburiya amaso yaje ku misozi mbegutabagwa kwanje kwava hengu bimbwire kuwiteka niho guturuka kumana yaremye ijuru n'isi wumva kukeneye ubutabazi ukavuga ati mbese gutabagwa kwanje bakoshobora kuva he ni kuwite ni kubukama Imana niho honyine guturuka niho honyine guturuka nawe Imana nizemera ko ibirenge byawe bitsita nguko yarinze abanyisi izorinda ubuzima bwawe nizemera kandi iyo ni Zaburi ivuga ngo nguko umusuku ahanga amaso sebuja nguko inshoreke ihanga ibiganza inabuja niko natwe twerekeza amaso ku Mukama gira Imana ko waza akagaye n'akavuyo gira Imana ko wahaza umugabo kuko ngo Imana uyibwiye ikibabaje umutima wawe ikubwira ko igiye kugikora kandi bigiye kugikora gishobora kukubera intambara ni icyaha kigundaniye umutima wawe Imana mu ntego zayo harimo guhoza igihugu cyayo kandi guhoza igihugu cyayo ni guhoza umutima w'umuntu Izamiro ubwo nari karahanura yaravuze ngo
nguko uko umukama Imana yanyivuze nimuhoze igihugu canje yagira Yerusalemu irishika ku mutima musemerere muyibwire ko umuruho wayo warangiye kw'icyaha cyayo cishuwe ko yahanywe n'ukuboko k'umukama inshuro kabiri kubera ibicumuro byayo byose hari icyo igihe uriko arasemerera ari mu bugaragwa ati nimutegure inzira y'umukama mugorore inzira y'Imana mu bugaragwa akabande kose ntigafurigwe umusozi wose n'umutumba biringanize ahagoramanze hagororoke ibimanga bicika ikiyaye ngo ni nazo bw'umukama buzokwibonekeza kandi abantu bose bazobubona n'umukama abivuze. Kinigihe cy'uko Imana izanana ububasha mu mutima w'uyishimiye kandi bitunganye kandi ukuboko k'umukama niko kuriko kuraganza byose ntimugahinduke ku itegeko ry'Uwiteka. Imana muri Eklesiya niyo turirimba ngo uwishimiye Mana nzima arahiriwe cyane iramuzigama mu buzima bwiwe uwishimiye Mana nzima arahiriwe cyane iramugwana ko mu bihe bikomeye ndavuga cy'ukuguma mugihe cy'ukunanirwa mugihe cy'uguhohoterwa umva ukwisigira Imana sinogira uko mbivuga kuko Dawudi yavuga ati Uwiteka nkiri kuri isi y'abazima naho data na mama banta nagumya niteze ukugira neza kwako n'ukwisigira Imana. Uwiteka nahaza akagayo nta wundi wo kukankura kuko n'ukwisigira Imana. Uwiteka nahaza ubugumba nta wundi wo kubunkura kuko n'ukwisigira Imana. Uwiteka nahaze kubundabunda amazi agashomiza imazi impimbi maze guhora mburana moze guhora ndara muri saro umugabo ari mu cyumba maze guhora maramara uko n'ukwisigira Imana n'ukubwira Imana udashingiye kuki udashingiye ubyo ushoboye gukora aho gushingiye ku budahangarwa bwayo no kubyo ukeneye gukorera cyangwa kubyo ukeneye gukora byose igihe wishaka kumutara. Imana nimukareka itegeko ryayo niryo ryonyine izoduhaza ibyiza byose dukeneye. Mwene Sirake 11 wara ku murongo wa 12 yaravuze ikintu kijanye no kwisikira Imana. Yaravuze ngo hari umuntu ashobora kuba nta magara agakenera gifashe natwe tubaba nta magara iyo twibona dufise diplome ariko atacyo diplome ikiradufasha kandi tunabikeneye kuko hari igihe diplome atacibiri kiragufasha mugabo sekuru yataniye ukeneye example ni je kiri kirafasha muri uyu mwanya no president ubwira Imana ngo ndabira diplome ya chama yarakimaye yamaye ubumenyi express guhagarara imbere y'abantu n'ugutanikubira mutsikware n'abagabo mbaye microphone gwavuga n'ugutiyera mu ntoke hari wo gwa micro we n'ugutanika bani gomugisha nuko rero nukuvuga aricyo ryadufashije mugabo sibyo turirira uyu munsi kandi n'abandi Imana niguhezagira ntuzokwiteza akavuyo ko guhora inyuma hariya wari zamuka uduke niko Imana imeze n'ingazi
dugana umutima uciye bugufi, umutima utunganye, umutima utinya Imana kandi umutima wubaha Imana. Ari umuntu abana amagara agakenera gifasha, nta numwe adakeneye gifasha. Ubu ngubu wakubaza utumuhigwa ninde uvuga ngo ni president, usubira ngo ni icegera cye, usubira ni mukuru n'amaguru, ugasubira ni bati ukabavuga amazina sinkunda kubavuga kuko rero ngo abantu babiri badahanga. Mugaba nta muntu numwe wamusore ngo Yesu ngo yaramubwiye ngo Yesu ngo nokora iki ngo uzotona ngamubwira agati genda urangura amabwiriza y'Uwiteka, avuga ati ibyo byose ndabikoze kurangira imoto, avuga ati siga ibyo tunze byose. Nuvuga yari afise umubabaro ushingiye ku bunini bw'ibyatonze. Ariko nimwirengagize yuko Elisa mwene ya Shafati, Elisa umusuku wa Eliya, Elisa bosi wa Gihazi. Elisa yapfuye imva yiwe no kuzura igasigara azura abantu, ngo umuntu bagiye guhamba bamutera kumva Elisa bumvishe umusaza akamindura bumvishe mwatanzi ko tirasirana, ngo bamutereraho acatera zukana bakurikira. Umva Elisa yakomeje gukora ibitangaza. Elisa ngo ari umugwiza tu yari mishamatinya tinga, nga yari yamuciye ko muhamagara gukorera Imana uramufata. Elisa akorera Imana arondora Isirayeli kuko yari ko batarondoka, Elisa bafashije kurondoka, Eliya yasize. Elisa atanga intsinzi muri Isirayeli akorera Imana, ariko yarakeneye ubufasha kuko afise umubiri. Nta muntu n'umwe adakeneye ubufasha. Kristo Yesu yakeneye ubufasha mu ijuru kuko yambaye umubiri wacu, amaze kwikorera ibyaha byacu yavuze ngo avuze ngo dawe iki gikomeye mushoke kimbenga, kandi yagishimiye akibona. Ngo hari umuntu abana amagara agakenera gifasha, akabura ubukomezi, akugarizwa n'ubwoba, ariko umukama akamuraba yiza akamuvana mu bworo bwiwe. Uwo ni mwana w'umuntu. Ni ikihe kindi Imana gusaba? Mishe 6:8 kugenda nayo uciye bugufi, uyitinya ndavuga Imana, uyubaha kandi ugira ubuntu. Nuwa wubaha Imana utayijyajyanya kimwe muri 10 n'uyijyajyanye mu bice, wimara amaze mu banyamahanga, ngumukama azogutera iteka kandi benshi bazogutangarira, bazobibona bavuge ngo afise Imana. Bakunda wabumukama, ibyiza ni ibibi, ubuzima n'urupfu, ubworo n'ubutunzi bituruka ku mukama. Izigira Imana, ngo Burayimu yizigiye Imana, ayizigira adashingiye kubigaragara. Umwanditsi akavuga ngo yaba Burayimu ngo yizigiye Imana kubera ibintu bigaragara, ngo yari kubero nk'imembo y'ibihe, ngo ariko uko yizigiye Imana adashingiye kubigaragara yarasimiye amigirana yo kuba sekuru w'abizera bose. Ingabira nayo umukama yamana n'abayoboke biwe, ubuntu bwiwe buzobateza imbere na naryo, kandi hari umuntu ashobora gutunga kubera umwitwarariko no kuziganya kwiwe, ariko ubu ni wo mugabane w'impera yiwe. Ubutunzi muronka, umva hari ibintu mwivugiye muri abana bishe, uvuga ubutunzi muronka kubera umwete wo kurondera, kubera umwete wo kugira ibyo abandi bakoze, ubwo ni umugabane wawe uhera wo ngaho. Mugabo umugabane udahera ni bwa butunzi bushingiye ku ibanga ry'Uwiteka n'uburyo bwiza bwo kumukora ubwami bwa Data bukamanuka bukaba mu mitima y'intungane zirondera Imana. Ngo abo bantu Imana irabazigama, ngo kandi ikabazigamira ubutunzi budahera, ikabazigamira ubwiza, ubutore n'ubwerane. Ngo abo bantu Imana irabishimana ku buryo bw'uko niyije guhana igihugu cyangwa ije guhana umusozi bibanza kubagisha inama. Bibiliya ikambwira ngo Imana igiye guhana Sodoma na Gomora yabanje guca ubicanira kwa Burayimu, iragira haga iby'inyama, iragira haga bayongera n'amata, irarya sinzi ko atari mu karema, Mana hari mu karema. Imaze guhagira ngo sinogera nabwiye umuzabyo wanje Burayimu
yabimukiye kuko sinogenda ntabimukiye sinogenda iyagira ngo ati burayi mukijya gihugu nkigire gute burayi mati mukama nusanga 50 ati ndagerageza nusa ati mbabarira kose nongere nkubaza mugabo burayi miyamanuka kagera kuri umwe bace batagwagwa kubera roti burayi miyigumiye hejuru kuri 250 kandi Elisa umwami yavuga ati ndateranira inshuro igitigiri cy'Uwiteka ngo yoko amanye intsinzi y'Isirayeli burya akavuye bari mu Isirayeli gahira kwa Elisa muvumo uhera kwa Salomo mugakavuyo gahira kwa Elisa ukibandi giharura mu Benjamin iharura mu bakimu ba Yuda muvumo uhera kwa Salomo ugibyo kwa Dawudi kizira cyane kuweho na Salomo Imana mukumuha Salomo yari kuyahibizira byose bya Dawudi ni naco gituma yamwemere kumubakire utigimyera agasiga yegeranije materiel zose Salomo akaza kubishira mu ngiro mugabo ugira umubavu kubigigomana kwa Salomo ndiko ari guhera n'ibyakonda byari ngombwa ngo iyo ndizovuke mu bandi Barehobowamu batumva izovuke mu bandi Bakabu batumva barongora ba Yezebeli hariya ibintu nk'ibyo mwabahungu mwabakobwa ingabirana y'Imana yamana niki yamana n'abayoboke b'Uwiteka kandi iyo bakuwiteka dushobora kwicara kwirigara ryo gusakuza ngo motive ngo nuko ufise ijwirirarire ngo nuko uzi kuvuza inanga nanje gusigenda biyizi mbivugije biraryoha niko utomenya ucitse ngo nikwera nguzi ngo kamera ngo nikwera nguzi ngo guteka nikwera nguzi gusasiki niya uri nasubiritswa nguzi kuvuga ngo uzi kwigishiki Ichimari tagwaho chigisha ingabira na Imana mugisha w'Imana wamana n'umuntu w'umutima utunganye nuka babaza bugenza wo musangi ubutumwa nuka tuma abantu bakubana bidodomba baguhiga mu Imana bayibure kandi ucunza kuyivuga hama nguri nico wanzikinyi iki wamubere mubye w'umutima ntabwo bisatoye twiza ariko Imana nibara inkoni yayo yaravunitse yemugabanye Brahumi quoi ngiye gukomeza ipfunitse on ne peut pas vivre comme si Dieu se taisait yo ni jambo ryo muri Zaburi si ry'umufaransa riri mu ndimi zose Bibiliya yitwa ubuntu bw'Imana nibwo bwanyene bushobora kuduteza imbere imisi yose mu buzima bwa buri munsi hari umuntu ashobora gutunga kwera umwitwariko no kuziganya genda mugira umwete murondere nimwicara ariko niba mukomeza mugasambana mukiba mukaraguza mukaborerwa mugatsingwa mukarenga ibigo uwo no mugabane w'imera yawe kamerera ngakoriyise Isaac ngo yarabyibwe mutora mu gitabo cy'itangwa 26 ndavuga Genèse mu ivake ngo yarabyibwe ngo ariko Imana yamushumbusha kandi amarira yiwe bayatsiriye kubera ko yatunganiye Imana irabonekera kandi Bibiliya yakubwira ngo igihe cyose uzotegwa n'umwuka mubi ukubwira gutuma wubwira mu mutima wawe unarusagahe ubungiye kujya ku matungo yanje kandi utazi igihe uzomara utazi ko ushobora kurya bikarangira utikanguye utazi ko uzoyasigira abandi aheza apfe bayafata uko bayashatse kuko ntabyo bayera baruhishije niko Kohereti yavuze umusigozi yavuze unakintu kiwaje no kurara kujya utazi utosigira ibyo bikorana ngo niwumire kwisezerano ryawe kandi ucudike n'Imana maze uzosazire mu gikorwa cyawe ntugatangarire ibikorwa by'umucumuzi izere umukama ubandanye umurimo wawe kuko mwumvise ngo nimugatangarire igikorwa cy'umucumuzi mwabonye bagenda gusa mugomba kwamba kugenda gusa wana runaka wana pastor ndabwiye ko jengeranye na pastor mbega ndabwiye urumva marabaje mu bari yageze ko ndamukebera ariko namuna ari nasubizwa kuri yisi umuntu yagobwira kanza na pastor bikora
bateye ingwezi na nije gira gutyo maso kagira gutyo maso nende abwiye kwibye ntibyo bivuga ubuto cyembwa namwe nanishishi mufise ku muntu na iyo mugomba kuba Kristo kwere kimutaba Kristo buzu nushaka umukristo mumvugo umukristo munyambara umukristo mumirire umukristo munyifata umukristo munyicarira ni gute ushobora kubura umukristo ukagomba ko abantu bose bamenye ibyawe yavuga ibyawe si byo tuvuga mu kwirata no uragomba niba Imana yaguhaye itakora inzo bataribonye umvume ngurahonda niba Imana yaguhaye ibere riburungushuye bataribonye batonye ndunduye umvumwe ngurahonda cyo bintu niba Imana yaguhaye mwizosi afise imihiro batabonye umvume ngurahonda cyo nibi harababigeneye kubibona arabana batabigeneye kubibona usibye umuganga we nibyabeje abandi bose ntibabigeneye none niba usaba Imana urugoka usaba Imana umugore kandi ubu n'abahungu ubwo bubwamura bufisha bumwako jigisona abakobwa murambara ubupoka mwe barabara mukagenda mugapoma ifuwa byanyu ni muri kumara kane kwa gipoma igifuga gatero ryu ibisiga ukanywa vya gukara bisiga ukagira gacha kujyamara gasinzira bakubona wambaye neza bakibaza ngo umuntu uri gipurizo bapovye kira utagira mwuka w'Imana waragiye ukwitaye ko ni wagira ikibazo kisi cyo gihe turimo ni gihe cyo kwisobanukirwa umukristo agahura n'umukristo tubatuje ngo umugabo w'intwari ngo naramumwana w'intwari ngo mumwana w'intwari intwari mwarasempere mwarajebajebwe kuko umuhamagaro n'upfa umuhamagaro ni wibwa umuhamagaro ni isoko ry'umugisha n'igikunda kandi umuntu n'umwe arimo ngo namumuhesha umugisha ahubwo muri kwirondera mu byo abandi bariko barakora kandi bibonanije mukomeza kubyirukira nasi ngibi biri bivuga si Anita se ngo nukatangara ibikorwa by'umucumuzi izera umukama ubandanye umurimo wawe abakobwa bangaye mwavuye ku cyaro cy'ubutabazi mukaje kwambara ubusa mukaje kubindaya bavuga ngo narambiwe no kuba umukora icyo gagirana ugasigara ugane ko baguhiga mu icyo ryame nimuzoswe kumurondera ni mumushora gere hafusha karindi rya kabiri n'irya kane ndabwiye ko Imana yabatumye igitigiri cy'abantu mwe gitigiri cy'ugwafu n'igitigiri cy'ururamura rutse manyanga nandayongerera muri korana nandayongerera muri studio nibyo kunda yoza ngo ndayigisha hinduka niyoza kumfasha ubutumwa tibyo akunda nibyo akunda nguruma ngo korare ngo besha bari turi mu nzira yagana uri kura yagura ijana kwa so wijana kwanyo kwijana wijana muri cyakinombori cyawe rakibyo bintu nimuza twubaha umukama turi mu gihe cyo gutabagwa twubaha umukama turi mu gihe cyo kunezerwa twubaha umukama turi mu gihe cyo guhimba none muri ko murabikora gutese kwinzakazi ngaye mukazi w'Imana binyagwa biraza biracaza kuko nawe urahanda ni connection izere mukamuri mbandanye umurimo wawe nyanga 50 ngirangere ko urumva ari wapfuye fise 20 ni gishishungwa n'igihuma nacho ni gishishungwa cyagarutse kwa Sara Chakira kwereke wowe Imana muretse ukinukibisha n'urupfu gusa gutaba kurongorwa guteba kubyara guteba gutunga kugira amagara makibyo bintu byose nibibishe nimisaraba n'ingazi tuduka lekanda bibiri ba ngana Siraka yigaze kuvuga ku murongo wa 21b igane cya 11 ngo birarasha gutungisha ubukene iyo uri umukana udakanye ubutungane ukabudakanye umutima ibyukanye byose biroroshe ko Imana igutungisha ngo umwazagiro w'umukama niyo mpera y'umuyobokamana mukanya gataranaguka mukanya gataranagura umuhezagiro wiwe awadukuye utekawe muregibuti yo nituzahiboka omba turagani waju ikanani yo Kristo ni watu yoboye ntabwo tuzayoba tugeze mu butayu nabwo waturetse waduhaga amano tugakomeza inzira omva tugeze ku nyanja gari bikomeye twarebaga hirya tukareba hino tukaburezera
Farawo n'ingabo ze bari baturi inyuma, turaba imbere naho tukabona inyanja ya nkoni ya Mose wayirabuye ku nyanja, twari tuyege maze turambuka, farashi n'uwihetse wabiroshe mu nyanja, Uwiteka we shimwa waranesheje. Umva ngo Imana biyorera mu kanya gato gutungisha umworo, ariko si umworo w'amahoro, si umworo w'ibyishimo, si umworo w'urukundo, si umworo w'ubugwaneza, si umworo w'ingeso nziza, si umworo w'imico myiza, si umworo w'ubukristu. No, ni umworo w'ibiheko, ni umworo w'amusambanyi, ni umworo w'akaboregwe, ni umworo w'umunengera w'ibintu bigaragara, ni umworo ibyo bintu bigaragara byose tubiyereka ubuntu ndabaraye. Namimara ko metero umusozi Siyoni nzagwa niko Isaya 26 avuga ntukabikinate kodisi. Koza kwambura umwambaro w'ikigandaro si nyuma y'iguhwera n'ingani ko yabikoreye Isahake, niko Yesu Kristo yabwiye Petero tukuri kuri sino mutima uzakurikira. Allo dukomere Kristo ni muzima, ari hagati yacu Yesu Kristo nakumira numwe, suguru y'imitima yacu uyu munsi yo bihindura. Allo muhesagiro w'umukama niyo mpera y'umuyobokamana, mukanya gataranagura umuhesagiro wiwe. Allo ntukavuga uti ngene yiki amatungo yanjye azoba yawe, ntukavuga. Umva hari abantu mwaretse gukorera Imana ngo mbe icyo nzohakura ni igiki. Muragahura na Kristo abahindura, ibindi mufise ni ibikufise iby'agakiza. Agakiza ibyaha n'ibyago, imibabaro n'agahinda, ubwo ntikari isoko ry'amafaranga urubyaro guheka urugo n'ibindi bintu byinshi byiza kandi kerana mwarayobye mwigishijwe kutariko. Hari igihe cyo gutagareza Uwiteka, hari igihe Elisa atagaraza Eliya, birangira Elisa agize umugabane gatatu kuri Eliya. None namwe mwarapancaritse muratandukiza, mwagiye kugise mwishize katambangiri mundi wanyari pepe. Iyo mpamvu mwihebye timugasubira kwiyaba muri kugicaniro cy'ubutabazi. Hoya umutima uri ngoga ariko mubiri ntamagara. Hageze igihe mu batima ibiri kugira ngo imitima irushirizeho kuzamuka, ibintu byanyu byose bizoba bigiye ku rugezo mwumva muri nazima. Bitaruko oringa te peningi yawe sindi chizo icyari zamu niko biri. Mwitazure kubyina, mwitazure urimbo rushasha kugwakira, ariko muhagara neza mu byo muhagazemo. Ngo urumva nzoyagwiza ryari hari amahera muri ko murarondera mutazoyara mu mutazoyakabaka mugani murondera amahera Uwiteka bahaye ndabarahiye afite iminyuro y'amafaranga ku buryo niba bishatse yacisha muri iyi plafond ngazana yabona itara ryakabona rirakorotse kazamana muri utwo dusimo ngiye gufundura y'amafaranga kazabona umuntu adodora ati mbuza amahari Imana mbwiye ngo yishake ndayisige ngaho, mbuza amahari Imana mbwiye ngo umuduka zishaka kuwicaramo kugira ngo ngite uruntu mukaba Imana mbuza amahari ngo iryo dani ukiriryamanye ngaho Mana yaje nemwe mu mitego je n'ukuri ba Mishayeli, Hazariya na nani bagenzi ba Daniyeli batatu baravuze ngo twofuma dupfa duhogwa kuba itegeko ry'Uwiteka. Hako tugiriki ntukavuga uti ngene yiki amatungo yanje azoba yaye, ntukavuga uti ndafise ibikwiye none ubu nobazwiki. Ku munsi w'amahirwe nta kwibuka ibibi, kandi ku munsi w'ibibi nta wibuka amahirwe, kuko biroroshe kumukama ku munsi w'imeruka gusubiza umuntu akurikije imigenzo yiwe. Ngumiriza nigina Imana, ngumiriza nigina Imana, iyo mbyeyita ikavumera ngira ndayiririmbire ndayininaza, Yasumba ni munyakigongo n'Imana ingirira neza, ndayiteye impundu urukundo rwayo ndagakura, iyo Mana ikwiye gusengwa. Ngo biroroshe ko Imana yibuka ibikorwa byawe,
biroro ntacu umwana w'umuntu yo gusubiriza mu mwogo gikorwa cy'amaboko bakoze. Mugabo Imana wakoreye yego mimukoza yebekwa y'imenda. Mugabo Imana wakoreye mutidodoma ndazikiza gushumbusha ngo komundi munzi Imana ukunivuga. Reka kugira umuntu w'imirimo y'abandi, nyifato z'abandi, ubutunzi bw'abandi, gira umuntu yisheshana ibyo guteka ku buzima bwawe. Yes. Voilà. Ku munsi w'amahirwe bizorohera Imana ko uwo munsi w'imperuka azosubiza umuntu ikurikije imigenzo yiwe. Kama uduha imigenzo myiza mu izina rya Yesu Kristo. Nawe ni mubishaka bishaye vuga uti Mukama umimigenzo myiza mu izina rya Yesu Kristo. Mukama umimico myiza mu izina rya Yesu Kristo. Mukama ume imigenzo myiza mu izina rya Yesu Kristo. Amarushwa y'isa yibagiza ubuzima buhimbaye. Mu gihe cya nyuma cy'umuntu ni wahagarara ibikorwa byiwe. Mwabyumvise? Ibikorwa ntibiduhagarariye muri uyu mwanya ko turacyabikora, biduhagarara ku gihe cy'amateka, mu gihe cya nyuma. Ntukigere wita umuntu n'umwe muhirwa atarapfa, kuko umugabo amenyekanira kubo asitse. Umugabo amenyekanira kuba asize. Uko watunganije ubukumi bwawe isomenyekanira kuki ku nyifato zogira mu rugo muti nawe byarakuyangaranye kabyibaza. Nyene Imana yubaho na citaduhaye na citatubwiye manga yose yatumeneye. None kwisigira Imana n'umunezero n'iraha n'ubutabazi n'ubudahangarwa. Iyo wisigiye Imana yonyene iragusanga mu makuba. Nk'uko Daniel na bagenzi be bari bizigiye Imana baserukiye abanyisirayeli bose bari mu buja bwa Babyloni bw'imyaka 70. Umunsi umwe Imana ngo irabasanga irababwira mu kigwari cya 29 ngo none rero nguko uko Mukama avuze imyaka 70 yahera muri Babyloni nzobagendera nabarangurira ijambo ryanje ryiza ryo kubagarukana muri iki kibanza. Jewe nazi imigambi n'abateguri si imigambi y'amarushwa ni imigambi y'amahoro kugira ngo ndabahe kazoza no kwisigira, kugira ngo ndabareme mu mutima wibizoza kuko ndabakunda cyane. Niyase no Mukama muzoheza mu ntabazi muheze muzi muzonsaba nanje nzobumvira, muzondondera kandi muzonora kuko muzondondera n'umutima wanyu wose kandi nzoreka mu ntore. Niyase no Mukama nzoheza ndabakure mu buja ndabatororokanye mu makungu yose no mu bibanza byose nari narabajanye mu kugirwa mwimbohe, hanyuma ndabagarukane muri iki kibanza nari nabakuyemo nk'abajana kugirwa imbohe. Niyase no Mukama. Imana nawe kuyakira mu makuba ntukavuge ngo nawe je wiyakiriye mu magorwa iragusanga. None Yeremiya nigeze kumusanga. Yeremiya yigeze kuvuga mu kigabane cya 31 murongo wa 3 ngo Mukama yaramboneke yari kurambwira ati nagukunze urukundo rw'ama ico gituma nakugumira icyubuntu. Nagukunze urukundo rw'amaho nico gituma nakugumira ubuntu. Kona warasamanye nuwe ubuntu bw'Imana muri ku warabarawa ni wawe uraraguza ni wawe no kuraguraga ni wawe uraterekera ni wawe uraremenenya ni wawe usura ibinyama ni wawe ubika inzigo ni wawe wanga kubabara ni wawe ugira ubukunzi bw'inda ni wawe ugigitiro ni uranika mwera ni wawe. Akani yabeshe yapfanye n'umugore n'abahungu n'abakobwa be. Mukimana yagukunze yisigirije kugutabara. Yeremiya 31:3 ngo kubera urukundo nagukunze ngo niyo mpamvu nakugumirije ubuntu. Izigira Imana ikugumirije ubuntu. Imana yigeze kuzigamira ubuntu kugumiriza ubuntu Burayimu acumura ku Mana amara imyaka 13 ataganira n'Imana. Mugabo rero umunsi Imana yamusanga mu byose mu kigabane cya 10 n'igitabo cy'itanguriro cyangwa Mahoro.
Imana yamusangira amubwira ngo burahimutse ugendera imbere yacu. Burahimutse ugendera imbere yacu. Urukundo rw'Imana. None rero Imana irakubwira ngo nicyo gutuma abagutandagura bose nabo bazotandagurwa, abakugwanya bose hamwe bazogirwa imbohe, abagushyuhura bazosa, abagusahura bazosahurwa, abakuryagumba bose nzoreka babanyage kandi nabo abanyagumba baryagumba. Nkako nzokuvura ndagukiza ibisebe byawe. Mureke Imana ituvure, mureke Imana idukize, mureke Imana idutabare, mureke Imana itubohore. Ndagukiza ibisebe byawe, ndagukiza ibisebe byawe, kuko bakwita gicibwa bakakwita Siyoni ataho kwitayo Eliyazo n'umugabo Yakobo. Nguko uko Mukama avuze. Ngiye kugukura mu buja, nkura mu buja amahema ya Yakobo, insago ziwe ndazigirira impuhwe. Gukura mu buja amahema ya Yakobo ni anitaho mukahisi, ni anitaho imibabaro, ni anitaho amadeni, ni anitaho urwo rwasambutse, ni anitaho agahinda, ni anitaho ingumba, ni wewe ngukure mu buja ngo hindurire itsina. Mwisago ziwe ndazigirira impuhwe nibimufise mu marangamutima yawe. Wigisagara kizosubira kubakwa aho cyahora, ingoro isubire mu kibanza cyayo. Ugukenguruka n'indirimbo z'abacuraranzi bizosamirana hagati muri bo. Nzobarondora ntibabe bakigabanuka, nzobatera iteka ntibabe bakisubira gukengerwa. Haleluya. Mvuze ngo haleluya kandi ari bikarema. Ibyo bintu n'ukuri mureke kuza muri iminwa. Ubwo n'ururimi rwo mu ijuru. Ijuru nta karema ririmo. Ndasozereye. Wowe uzi kuri mu makuba, wamaze kwiyakira, wamaze kumva kuteterewe, Imana irakubwira ngo nyambaza nanje ndakwishura. Nyambaza nkwishyure kandi nkumenyeshe ibintu bihambaye, ibintu bihishije kandi utarutse. Komeza wizigire Mukama, nabakugirire neza, agusange kandi akuramire. Ntukavuge ngo yaye amakuba yongeye ku mubabaro, umubabaro yongeye ku muntu, none yongeye ku gahinda. Bizaniye Mukama, bizaniye Mukama uyu munsi isaga kumukubira. Kamagurisha, kamagumunezero, kamakurinde kubabara, akwagure